Importane centru od 10. do 15. februara 2025. godine održava se kulturna manifestacija Čepo Čilim, koju organizuje udruženje Green Art. U okviru ovog događaja moći ćete uživati u likovnoj izložbi kojom se obilježava 11 godina uspjeha projekta uz plakate i umjetničku instalaciju koja prikazuje mobilnu verziju Čepo Čilima. Tokom cijele godine Importane centar zajedno sa udruženjem Green Art, ANTDO i udruženjem Urban Management je napravio kompletan, kako bi rekla, kalendar sajmova, tako da bilo kada nas posjetite u toku godine možete da nađete bilo koji od ovih sajmova. Da li ćete pronaći sajmove bosanskih proizvoda, da li ćete pronaći sajmove knjiga, da li ćete pronaći udruženje Green Art koji ima posebno i svoje kulturno-obrazovne izložbe i manifestacije i inkluzivne projekte, zaista jako velik i širok asortiman generalno za svakog posjetitelja. A ono što zaista moram da naglasim sa svim ovim udruženjima koje sam i nabrojala, mi imamo već 4 pune godine jako lijepu poslovnu suradnju i oni su ti koji generalno uvijek donose neke novitete za Importane centar. Ovaj put imate priliku da vidite likovnu izložbu, 11 plakata gdje smo mi 11 godina uspjeha i rada na projektu Čepo Čilim pretočili u plakate i onda mogu tu da se prepoznaju i mnogi sugrađani na tim fotografijama, a to jeste naše bogatstvo jer taj projekat je izašao iz forme udruženja Green Art, kako su nam svi pomagali, skupljali, donirali čepove, a i učestvovali u toj njihovoj izradi. Znači, mi smo za tih 11 godina od čepa napravili sredstvo likovnog izražavanja, a ono što nas odvaja od drugih jeste da na jedan inovativan, moderan način imamo taj spoj umjetnosti i ekologije, znači otpadu dajemo drugu i promovišemo kulturnu baštinu jer naš motiv je 90% upravo bosanski Čilim. Ja moram da kažem da nas je podržao Institut za razvoj mladih Kult na jednom tom našem projektu, a upravo je to medijska kampanja da skrenemo pažnju na mlade sa teškoćama i zalažemo se za inkluziju, inkluzivno društvo, pa je ovaj bazar inkluzivan i za njihove okupacione radionce koje smo mi njima nedavno organizovali i svjedočili kolika je ta njihova radost da budu dio toga, da budu dio društva, pa nam dođu i sutradan da se zahvali. Znači, osjećali su se tu i ja pozivam isto tako i druge, dajte, prigrlite ih i bit ćemo svi sretni i bolji ljudi. Sajam okuplja brojne izlagače, kreativce i proizvođače zdrave hrane. U ponudi su knjige, ručno izrađeni nakit, odjevni predmeti, prirodna kozmetika, med, sokovi i drugi proizvodi za jači imunološki sistem. Čepo Čilim je pravo mjesto za ljubitelje kreativnosti, zdravlja i originalnih poklona. Ovo su domaći proizvodi, kovač, obrtnička djelatnost. Bavim se ovim poslom već 24 pune godine. Tako da opstala sam, još uvijek tu sam. Mi smo mu dali ime imunostimulator. To je 9 vrsta sjemenki pomiješano sa pekmezom isto od divlje jabuke. Tako da je jako zdravo i za djecu i za odrasle. Ja pčelarim već duže vremena. Sad, na primjer, ove su prehlade, virusi. Imam jako dobre proizvode za imunitet. Imam imunomed, polen isto je jako dobar za imunitet, imamo matičnu mliječ. Ono što Importane centar unutar svega ovoga može da ponudi jeste da za svakog generalno čovjeka, posjetitelja i onoga ko dolazi sa automobilom, prvi sat je parkinga besplatan i ono što još možemo da izdvojimo jeste da sigurno da ćete kod nas ove godine imati, pored osnovne ponude svih naših zakupaca, svih naših brendova, imati vrlo jedinstvenu ponudu za kupovinu, kako bi rekla, tih proizvoda koje rade mali proizvođači, jer mi zaista stavljamo ove godine akcenat i na male proizvođače, i na obrazovne institucije, i na kulturu, i na sve ono što, kako bi rekla, danas pravi neki manjak, hajmo reći, na tržištu. Sajmovi bosanskih kulturnih i obrazovnih proizvoda u Importane centru predstavljaju spoj umjetnosti, zdravlja i kreativnosti, pružajući posjetiteljima nezaboravno iskustvo. Ovi događaji ne samo da slave uspješne projekte, već i okupljaju zajednicu koja promoviše održivost, inovativnost i zdrav način života.